لە هەر جەهەکەی بن دەم باش دەمێ پێشکەشکردنا بوتەنە دەمژمێر شەشە و دەست پێکێ دەژی سارنوچە لە گوندێکی بەشارێ دێرکە شەڕ و پەکچوون بەرە ئەپەکە و سەنادیدا دروست بۆ دەنجامێدا سێژە سەنادید هاتنە کوشتن. رووسیا دەوریەکە لەشکری لە بەژارێک کوبانێ ئەنجامدا ئەوژێ دەچارچۆڤەی ئاڕێکردنە سوچیدا. بریارە ئەمریکا سێ بنگەهێن لەشکری لە بەژارێک قامشلۆ و دووجهێندن لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ ئاوا بکێ. ڕۆژنامەیەکە ئەمریکی ئەشکرە دکێک و لە بەرامبەری بەکشانە هێزن ئەمریکێژە ڕۆژاوای کوردستانی هێزەکە دنە ئەمریکی وێلشوناوان بجی ببێ. دووبارە سلااوە بەبوانەیە ساڵڤەگەڕە نەهانە کۆچبارکردنە سەکرتەرە بەرێ پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا دەهامێ میرۆ دۆشاندەگژێ پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا سەردانە گۆرە دەهامێ میرۆ سکرتەرێ پارتی لە گوندێ مۆزەلانی لە گوندوارێ بەژارێ دێرکێکەر شاندا پادەکەسێ ژێ هەریەک ژێ حسێن سلێمان و عەبدوڕەحمان قاسمەندا من کۆمیتە ناوەندیە پادەکەسێ و سەلاح ئەیوب فەتاح عیسا و بلندمەڵە ئەندامن کۆمیتە هەرمی پێک دەهاتوو لەگەڵ ئەندامن بابەتە میرۆ سەردانە گۆرە ویکرن دە دوێ هەیڤە 11 ساڵ لە 2010دا سکرتێرێ بەرێ پارتیا دەموکڕاتە کوردستان سووریا دەهام میرۆ و دە تەمەنێ 90 ساڵیدا کۆچەخۆیە داوی کرد. لە گوندێکی باژارێ دێرکێ شەڕ و پەفچۆن نابەرە یەپەکێ و سەنادیدە دەرکەتوودا ئەنجامێدا سێژە سەنادیدان هاتنە کوشتن سەدەمە ڕوودانە شەڕ و پەفچوونان دوێ راپۆرتێدەمی بزان بن. شەڕ و پەفچوون ناوبەرە یەپەکێ و چەکدارên سەنادید لە گوندê نەعیمیê yê ser bi Tulkoçer lê herêma dêrka Rojavayê Kurdistanê Roda di encamê de sê ji çekdarên senadîd hatin kuştin. Ji dereke taybet ji dezgeha Arkerê ragihand ku di encama wî şerî de ku duh hatibû rodan her yek ji Beşîr el-Ebêdan, Dawud el-Xelêf, Mazin el-Mutlaq ku çekdarên senadîdin hatin kuştin. Derbarê sedemên pevçûnan ji derê dazanîn ku ew yek piştî hewla YPG jê desteserkirina bîrên petrolê yên dibin destê çekdarên senadî de hat lê ji ber ku çekdarên senadîd razî nebûn wan bîran radestî YPG bikin ku YPG ji aliyê xwe ve dê radestî ev hêzên Emerîkî bike şer qewmî. Lê ji ber ku çekdarên senadîd razî nebûn wan bîran radestî YPG bikin ku ji aliyê xwe ve YPG dê radestî hêzên Emerîkî bike şer qewmî. Ji derê tekeskir ku di dema Helmetê de hêzên Emerîkî bi YPG re bûn lê di xêzên dawiyê de rawestiya bûn. Di encama wî şerî de grupek ji senadîd hate dûrpêç kirin. Lê piştî wan buyaran û kuştina sê ji çekdarên senadîd êla Şemer bêdeng nema. Li ser zarê Bender Diham el-Hadî, gurê Şêx Diham serokê hevbeşê kantona Cizîrê dê rêveberiya PYD de banga amadebaşiyê kir û soza tolhildanê da YPG û navê xıyanetê li ser YPG de sepand. Ji aliyê xwe ve YPG kete amadebaşiyê de û hêzên xwe li cihên hêla germ bihêztir kir. ئێرە ێریش ئۆپەراسیۆنە تورکیا یا لەشکری لە سەر ڕۆژاوای کوردستانی دەرباسی ڕۆژە خۆیان 26 دەبێ شەڕ و پەفچوون هین بەردەوامن و ڕۆژانە گوهارتن دە پێشهاتەیاندا ڕوودەدەن. هەری داوی جودۆ پزیشکێکی تایلەندی لە گوندەوارێ تل تەمەر ژیانە خۆشدەستدا و کاروانەکە لەشکریە ئەمریکی جیهاتە ئارمانجکردن. Hevdemên şerê pêşveçûn û paşveçûnê di navbera Qesedê û Tirkiye û gropên çekdariyên bi ser ve û çekdarên rejima Sûriye û cîvecîkirina rêkeftina Tirkî Rûsî di rojên borî de pêşxate û encamên cuda cuda rûdidin û qurbanî jî dikevin. Di siyê meha yazdan de di roja 25 ji destpêkirina operasyona Tirkiya leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê pizîşkê Taylandî ku dirêxistineka Emerîkiya guhdanê bi birîndar û veghastina wan de kar dike di encama tûbaranekî de li devera Reşîdiyê li gundewarê bajarokê Til Temer li Rojavayê Kurdistanê hat armançkirin û jiyana xwe ji dest da. Ajansa Sputnik ya Rûsî herwiha jê dernexwecahî belav kirin ku pizîşkê Taylandî Zhao Singh endamê rêxistina Friborma Rangers ya Emerîkî temenê wî 37 salî
dema ku karwanê rêxistina wan berê wê li her du gundên Reşîdî û Qasimiye bû li gundewarê Tiltemer ji bo çareserkirin veguhestina birîndaran di şerê di navbera Qesedê û grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê ve hat armançkirin û di encamê de sî jiyana xwe ji dest da û du hevalên wî jî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Li aliyekî din û di heman cihomîjarê de karwanekî leşkerî Emerîkî ji deverên jêr kontrola çekdarên bi ser Tirkiyê ve hat armançkirin. Li gorî daxuyaniyekî Wezareta Berevaniya Rûsya, karwanê Emerîkî li ser rêya êm4 berev sînorê Iraqê ve dûr ji Rojavayê Tiltemer bi 6 kîlometran hat armançkirin. Herwiha Berevaniya Rûsyê got ku heman karwan ji devera jêr kontrola çekdarên bi navê Artêşa Niştîmanî ya Sûriya ser Tirkiyê ve hate armançkirin. Lê tu zeranên canî nehatine tomarkirin. Li aliyekî din jêdernê xwecahî ser bi rejimê ve jî belavkirin, Artêşa Rejima Sûriyê li gundewarê bajarokê Tiltemerê yê Bakur kar li ser bihêzkirina xalên belavkirina xwe jî dike. û piştevaniya xalên xwe vê carê bi çekên giran piştî koberiya çend rojan ji wê deverê vekişiyabû. Ku ji beriya gundê Elxibêş li Rojavayê Tiltemerê ta ku bigihêje gundê Elwesta li başorê ofîsa Dexlûdana Aliyê bi 6 kîlometr ji bo dabînkirina ewlehiya deverê ji her êrişekî çekdar xwe belavkirin û xalên xwe li gundê Umilkêf li bakurê Rojavayê Tiltemer û li gundê Xeşimzergan li aliyê bakurê Rojhilatê Rêya Tiltemer qamişlû bihtir kirin. Derbarê rewşa girê spî jî rewangeha Sûriya mafê mirovan roja duê mehê belavkir ku piştî nîvro teqîneka tund Diriya otomobîleka bomberêşkirî de li nêzî benzînxaneyekî li nava bajêr hat teqandin û di encamê de 10 kes ji sivîl û çekdaran hatin kuştin û zêdetir ji 21 kesî birîndar bûn û hûn ji wan jî rewşa wan metirsîdar bû. Herwiha heman rojê de Hesedê gundên Dawidiyê, Seîd, Rîhane, Swêdiyê, Kenbiher û Ebûş û Şeîfa Fêsaliyê ji destê grûpên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve derxistin û kontrol kirin. Girêdayî rewşa girê spî hikûmeta Sûriya Demkî ya ser bi opozisyona Sûrî ve bi serokatiya Ebdurrehman Mustafa sazkirina encûmenek xwecahî ji girê spî re ragihand û got ku ew encûmen 23 endaman li xwe digire. 3 ji wan Kurdin, 3 din Tirkomanin û endamên din jî ji hozên pêkhateyên deverê ne li gorî Mustafa gotî. Di çarçoveya rêkeftina Tirkî-Rûsî de jî dewriya hevbeş ya ser sînorê Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyê ku ji dergehê Dirbêsiyê dest pê kiribû li ser dirêjahiya 110 kîlometran berev deverên Qamişlû hatiye encamdan, biryar e dewriya duwan jî li heman deverê piştî 2 hefteyên din were encamdan. Hevdên nû wan pêşxateyan hêzena din yên Emerîkî li şona hêzên vekişiyayî vedigerin deverê, lê bi tenê li derdora zeviyên petrolê digerên û bicî dibin. Ji roja nehê cotmeha 2019 operasyona leşkeriya Tirkî û grûpên çekdariyên bi ser ve li ser Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê dest pê kiriye û bi dehan şehîd û bi sedan welatiyên sivîl birîndar bûne û bi sedên hezaran welatî di encamê de derbeder û penaber bûne. Karwanek ji Artêşa Rejima Sûriyê ji bajarokê Zerganê derketû berê xwe de gundê Esediyê li ser rêya dinebera bajarên Serêkaniyê û Dirbêsiyê de lê gorî zanyariyên nûçegihanê Arkê Dera Ebdo ku ew karwana Artêşa Rejimê ji bajarokê Zerganê berev gundê Esediyê li ser rêya dinebera Dirbêsiyê û Serêkaniyê de çûn, xalek lê avakirin û xala xwe ya duan lê gundê Nûîhat li ser heman rêya dinebera her du bajaran de danîn û lê gundê Til Hermel jî ku di kevê bakurê Zerganê de xala sêyan lê avakirin. Lê ji ber rewşa deverê û guhartina pêşhateyan tenê xalên xwe lê gundê Til Hermel û lê gundê Bisîs lê bakurê Zerganê jî hêle û ew xalên din jî bicîhîlan. Rûsya dewriyeke leşkerî li bajarê Kobanê encam da ew jî di çarçoveya rêkeftina Sûçî de jêderên xwecihî ragihandin ku îro polîsê leşkeriyê Rûsî li gundewarê Rojhilatê Kobanê dewriyeka leşkerî encam dan, weke jêderan de zanîn ku li gundê Merc İsmaîl ku 10 kîlometran dikeve Rojhilatê Kobanê de dewriya leşkeriya Rûsî û Tirkî gihiştine hev.
لە گۆرێک و هااتیا ڕاگەاندنە پەیمانیان عەبدوڵەتی لە دژی داعشێ بە سەرپەرشتی ئەمریکا و ژمارەیەک بنگەهێن لەشکری لە ڕۆژاوای کوردستانی ئاوا بکێ. ڕەوانگای سووریا مافی ئەمڕۆوان ڕاگەهاند و ئەمریکاوێ سێ بنگەهێن لەشکری لە بەژارێک قامشلو و دوو جهێندن لە ڕۆژهەڵاتی جەمێ فەراتێ ئاوا بکێ و بنگەها لەشکریە بەژارێک قامشلۆی نزیکی گوندێ هیمەوەری ئاواکردن و بە تەنێ 4 کیلومتران ژێ بەژارێک قامشلۆ دوورە. هەروەها ڕەوانگای سووریا دازانین و ئەمریکا دڵخوازی هەبوونەکە بەهێز و کارە لە ڕۆژهەڵاتی جەمێ فەراتێ دروست بکێ بڕێ نادێت و ئالیەکی دنجی ناوچێ کۆنتڕۆڵ بکێ. ڕۆژنامەیەکە ئەمریکی ئاشکارت کرد و لە بەرامبەری بەخشانە هێزن ئەمریکیش ڕۆژاوای کوردستانی هێزەکە ئەمریکی یادن لە شووناوان بجی دەبێ. ڕۆژنامەیەکە ئەمریکی ئەشکارە دکە و لە بەرامبەری بەخشانە هێزن ئەمریکیش ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هێزەکە ئەمریکیە دن لە شووناوان بجی دەبێ. ڕۆژنامەیە نیویۆرک تایمزی ئەمریکی ڕۆژا یەکشەمێ ئەشکارە کرد تەڤلی بەردەوامیە بەخشانە هێزن ئەمریکیش ڕۆژهەڵاتی کوردستانی و سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترامپ بریارەوەی دایە ئەگەریە هاتنە هەژمارێک نزیک ji هەژمارە لەشکرên ئەمریکیên کۆڤەکشن لە هەمان cihêwan hebe. Li gorî Times eger heye 900 leşkerên Emrîkî derbasî Rojavayê Kurdistanê bibe û hevdemî ku hejmara leşkerên ku biryare ji Rojavayê Kurdistanê vekişin 1000 leşker be. Zanyarî New York Timesa Emrîkî piştî çend rojan ji ragihandina rêveberiya Emrîkî bi niyaza wê bi mana hejmarek leşkerên wê ji bo parastina zeviyên petrolê li bakurê Rojhilatê Sûriyê tê. Li gorî heman jêderê taniha nîvê hêzên Emrîkiyên ku beriya niha li Rojavayê Kurdistanê diman vekişiyane û tê pêşbînîkirin 205 leşker ku piraniya wan niha li dêra zorê bicîbûne li cihê xwe bimînin. Herwiha hejmara giştiya leşkerên wan ku parastina zeviyên petrolê dikin 500 leşker e. Lê bihtir ji deverekî li Rojhilatê Feratê belav dibin. û bi zêdekirina wê hejmarê ji hêzên Emrîkiyên li bargeha Tenev dimînin hejmara leşkerên Emrîkî ku tê pêşbînîkirin li Rojhilatê Feratê û Rojavayê Kurdistanê bimînin bibe 900 leşkerê Emrîkî. Di vê derbarî de şêdernê Xwecahî ji bajarê Qamiş li roja yekşemê belav kirin ku karwaneka hêzên Emrîkî li devera Hîma li Rojavayê bajarê Qamişlo bicîbûye û li gorî zanyariyên wan jêderan dê bargeheka Emrîkî nû li wê deverê were ava kirin. Di nêrîna rojnameya New York Times ya Emrîkî de zêdekirina hejmara leşkerên Emrîkî li Rojhilatê Feratê û Rojavayê Kurdistanê eger çi nîşanên dubare vegera rexistina Daişê hebin bi asanî dê were armanc kirin. Ji bo zanîna dawîn zanyarên Rojavayê Kurdistanê pêşveçûnên li ser erdêk û çê dibin. Zebirê Xwedman û çegihanê arkê dara Ebdûkoyê ji bajarê Hesekê li gel min e. Dara dembaş çi zanyarî cem te hene çi pêşveçûn hene çi pê li ser erdên meydanî çi şer û pevçûn hîna berdewam in yan ne kî der li xwe girtine şerê ku pêşveçûn û paş dervegerin hîna berdewam e yan ne bêhtira bajaran bin destê kî de rêkaptên bişrengî têne kirin. بله دم باش زنار شخوا الشر جدهد يعني عم بيجن نقطة ميداني يعني أنا محمودية وقاسمية أو حردو نقطة وقت بيجي بونه خطة تماس ورتا قصدي وشكدارن سر ريجيمي ام کارن بیژن آنها قصده درشیدیه دی قاسمیه دربو فیصلیه مناخ وانا گندن خطا تماس گو قصده دیه لتشکی دن يعني هاتيه هولي جدهد يعني شر قلكي راوستياي يعني دمي جو اف راوستندنا الشر پێرە داکەتنا چوونا هێزن ڕێجیمێ لە باکووری زرگانێ و نقطانê li wê derê bicîkirin yani pêre ev şer jî hêdî bû. Yani gorî şopandina me ji vî şerrî got yani em dikarin bêjin yani heta astekê rawestiyayê yani wê çekdarên ser Tirkiye ve çekdarên ser Tirkiye ve wê vegerin wan noqtê sînorî ê got îfaqiya Tirkiye û Rûsyayê got hudûdê gişxwar danîn wan ji xwar sînorê danîn wek
منطقة أولهي تمام الفير وتشاوا وقصدي فقره او نقطه خطا تماس وريجيم جوفان لشكري خوا ابي جو هاتنه والنيزي زرقاني بجي كرني وهرن شخوا ايروجي استخازم زيدا بكم ايرو الساعات سيوني بجي رتلكي جي قوتا الريجيم جي بري خوا داز زرقاني الحرمله والمزرجي شخوا الوجه جي كرت يعني هجمار بيست نزي بيست اوتومبيل بون 6 تانك جيبون بون هجمارا لشكرا يعني تقدراندن ايجو ايرو ساعات سيونيب 400 لشكري يعني او نقطه جولي دانين النيزي زرقاني اوينا ويجور ودس بكن بشتي فكشانا چکدار رژیمی باشا دارا رژیما اسد دما کوچکداری خود دیوان ناوچین سنوری کوت بحث کې خطا تماسه بتوای کی شرط کې یا نه یا بتنی قصده شرط کې او رژیما اسد شی بحاضری درونه لسروان ناوچین اشخوا انا شر يعني بداوي هاتيه جدوده يعني بشرب داوي هاتيه اف يعني چونا چکدارن رژیم به هجمارا هاني تخطيط شويه اتفاقي شويه بروسيا رو تركيا او تاني و خطا تماس در دوري في جي اولهي وزفت بكن هروها جهن سينوريجي وزفت بكن وقصده ايجا چکداري قصده ايجو شاركرين او و باش دفقرين يعني او بمين خطا تماس اورتا سينورد اورتا لشك يعني منطقه اولهيده ومنطقه قصديده يعني غور نارينا بله ركبنا سوتشي انا بلا روسيا وتركيا دربار نافچه لسر عرده حتى شراده كي جي بود كبواره جي كرنه ده يعني الغور يعني الغور استشتي سر عرده اخذهم زنار تشتي عرديد اخذهم انه يعني خلال 24 ساعه تشلو حي ساعه وبكين وريجيم ونقطه اي سينوري زفت بك هروها دردوري في منطقه اولهي وزفت بك ريجيم فقا انها تشر نكريه يعني تبي قوات اخر بس خونيزيكي باكوري زرقاني كري چند نقطة وخو حاضر دكي جو هرن وان نقطة جو بشتي قصدي جي فكشي وهروها لشكري بسر تركيا في اوي جي فكشن نقطة جو تركيا وروسيا جوان تحديد كرنا باشا دارا او كاروانه لشكريه امريكيه ده كوجالي چقدرن سر به تركيا بهاتي ارمانچ کرن هورگولين بهتر شل جمته هنه كوجالي بهاتو ارمانچ کرنو در انجام دجي تزيانا كمازن بكاروانه امريكي نگهشت بو كو تراگهاندن له چور گلیل جمته هنه الكودي بو اگر ته بهترون هي بخسر ده بله يعني تشتاقوا ناب دستي مد يعني هن بيجن چکداري ابسر تركيا برهاتيا ريشكرين ليه يعني تشتاقوا اتري او يعني اج ما في مروه او اوتومبيلا اج اسعافي او اويات ثاني يعني كسك جيانا خوش دستا بس هجمارا ويا بكا يعني حتى انها خافتن هي جو چقدار سر تركيا وان ارمانچ كريه ولو اخافتن هي اشخلك دردوري باشا دارا برسك سركت بردهيا اب دوريا امريكي روسي ينهبش روسي تركي او چ باندور لنافچه دکن حتی چرا ده که ام بجن باندور خو بتایبتی لشر و پافچونان کرنا وكو خويا كشيك دي بيوندي درس بز برا خبد ما احمد صوفين وشغاني اركيش باشار ديرك قلمنا احمد دنباش داوين زانياري الجمتا درباري باشار ديرك چانا مكارن بجن روشا باجار ديرك اسايا باشا ته گوهرتنین برچاو لباجار دیر که روی ندانه تنه ته پیشبینی کرن کو او دوریا لشکرین امریکی کو ایرو لسر ریار میلان دیر که هات حتا با گنده عندی وره
وجور دوي رياس سينوري رياك تناف كرن خطا سياسي سرانسر سينور حتى بك گنده چمشرف و هر وقت گنده زهریه دوی درا بگرا و دوری جیش سیطن بین اپیک دهات و هر وقت دوری اسایش جیل پیشاوه امکان بجی روشا باجار دیر که بهتر بوی رنگی هنه ایرو درباس بود. باشا احمد اب دوريا امريكيين كو بهتراوان سردانا كيلجه نفطي بترول دكن بيرن نفطي نه گوتنا گوچ زانیاری هنا پروژه و چه بجوی پاراستنا و بچرنگی پاراستنی بکن و بنگه لشکری آباب کن یا نه نزدیکی وان بیرن پترول سیناریو امریکی دوی نافچه دوی چپ که زانیاری جمته هنا براستی حتی ها ندیاره کائل یه چپکن کوده یه جیب بن تبی کو جهه وای بره یعنی لباجار دیر که وقت ما گوتی لباشور باجار دیر که نابندکا لشکری امریکی هیا دکیلکا دیر که ده نبراد یعنی امکارن گندک هیا جرا بجن خواه بره گند یه خبران خرسیان بو بجن گره کرا لور نابندک و لشکری هیا لی دوریا ویا کو ایرو هاتی حتی باجار عندیوره و هر وها او خطا سیاسی یا کو تیرا زیورین او در جهه کی سینوریه یعنی دیرکه لباکور باجار دیرکه تزوین پترول تننه لی اف کارن بجن اف دوریه هنه سردانا سینور بو کار روشا سینور چرنگی درباز به هر وها لوا جهن زوین پترول ما قلت لقند روباريا او بالافرق كوهاتي مطاري كوهاتي افاكرين هر وها لقند رميلي الوادا نافندين وبري هنا وبريجي او نافند بالا نبونا باشا احمد داوین پرسیار دوردا پشتی کش ایریشا ترکیه دست پیکر و هات راوستاندن و ریکاپتن هات نکردن و رژیم اسد وگرها چو گوهارتنه که مزند نفچه درکه ده چه بو چه باندور لیکل یا جالی کلو پلاوه به بازار ده به جیانا خلق ده گندوار درکه گوهارتنه مزن هینا هاتیه کرن یانجی وکه بری کویری جسب بکه وگرهای خلق وگرهای سرزیدن خو و جیانا خویا روزانت کن براستی هنو با دیرک هر وها گنده دروبر دیرک یه سینوری هر وها گنده دیجی هنو جیان وکو بری بی شری دبگره او گندن سینوریه کو بی بالا ببون خلطه ده نما بون نها جیان و بگرایا دیسا ملات لگنده خواه بگرانه امکان بجن جیان خوزایی الوا گنده دست پیکا شر هنکی گران بون هنک وندابونا هن كلوبلا ديار بولي بقرا وكو بري يعني بوهاي كلوبلا بخوا جرانا لباجار ديركي وكو برش بري في شري هني ديسا جيان باشا احمد برسكدن بازار حقارات هم بجن كرينو فروتنا عردا چباندور لي هاتي كرن ليرا سوري به دشرا شكل ضربات بهاوي لهمبري دولار بري تفي برسبكي متخصص شو از بيجم براستي او بازار عقارات كري فروتنا عرده ویانا خلقی یا کو بری یا جوتیاریه یا چاندنا زویا وکو تزانین هاتمه چاندنیه اف همو باندور لی بوا راستی یعنی او کری فروتنا عقارات راوستا يعني او كري فروتن نابه يعني هجر نرخي وانا كتبجي لي كاس كري فروتن ناكل الي عقارات هذا هروها او فيانو حجيكرنا چاندنا زبين عردك و دبره ديرك زيدترك و دبرك بترولي به دبركي فالدانا وی لسر چاندنیه حتی نها او هلمتا چاندنیه وکو سالن بره و دست به بکه لباجار دیر که براستی هی دست به نکریه هی ددلی هیا جم خلقه لجم ملات یعنی لسر مثلا چاندنه و
آبا هنه همو وی شری باندور لکریا دلساری که دوی علی ده پیدا بوه. گەلک سپاس ji bo nûçeganê Arkê Ehmed Sofî ku lê gel min bûzê dubare bigerme cem nûçeganê Arkê dare Ebdoş bajarê Hesekê dare ev dewriyên hevbeşên Rûsî Tirkî yên Amerîkî bi tenê li navçeyê bigiştî ti bandor li şer û pevçûnan kirine û heta şiradekên bêjin roleke erînî dîtiye de rawestandina şer de. بله شو انا دوريه روسي وتركي راوستيان تننه لي دكارم بيجم يعني بهترين يعني دوريه امريكي قاعد تينا ديتن بهتر يعني بندورا خوي اريني ملت دروشا ملت دليزه بهتر يعني برو يعني ملت كرد البدري بقشتي بهتر يعني از بلكي بالنيزيكيا خال الدوريه الامريكي بهتر دبينه اجبرغو بشتي اتفاقيه اورتا روسيا وتركيا وريجيم ده يعني بهتر يعني از بيجم ارينيا اخذ الدوريه امريكي دبينه نوك دوريه روسي وتركي بله قالك سپاس بۆ نوچەکانی ئارکێ دەرعەبدوک و لەگەڵ من ما تەنها ئەزە بەری خۆ بدمە میهمانی خوا بڕێز وەلید حاج عەبدولقادر و لەگەڵ منە ئەوژیش بۆی گوتوبیژێکە بهتر لەسەر وان پێشوەچوونن و چێت بن لە ڕۆژاوای کوردستانێن و بلەز بڕێز وەلید دەمباش vê guhardina bilezek û çêbûyî û rewşek û niha Rojavayê Kurdistanê bi taybetî Rojhilatê Çemê Ferhatê tê de derbas dibê çawa dixwêne ji ber çi ev şer û nakokiyên mezin ketine navbera van welatan de her kes û dixwazê hejmûneke wî ya gelek dê navçeyê de hebe ew sedem çi ne çi di Rojhilatê Çemê Ferhatê de heye heta ku ev şerê haye mezin li ser çê dibe. باش وی گهدار و تماشاوان تجی براستی از ناخوازم گلکی درش آن گلکی دم شون دا بگرم لی اف جراینگو ایرو داده من براستی از بقدم نابهتم ایرو تشتاکو حتی وی دقیجی چی بی او گو پشتی آن حتی پشتی دهی وی دیجی وقت بیجی شونا خواب بده خویا کرن اف گریدای براست كيشايا انغو مركاري بيجي اتفاقيه ما بين كيري ولافروف وقت دما اوباما دشيبي ياغو سر است بنغها و تبيرا متبا اودا موكو مومجي پیدا بو والسروي دبابته هري سركيداني يجي كيم كرنا اجري ان وقت عربي بيجي خفض التصعيد ويادته كما بيبا هات جريدانجي كم كرنا هيزا خرطبوني انغو براستي ام كرديا جار دي برشاوي ما نموناكو الدرعاي و بارتشينج سويداي وقنيطرا وحتى قلموني ومروبي دوري حتى كوبيجي فان هيزيني براستي ايرو وقت يقول قيادك وكقياده قصد ان كسي چه افسری وی بین چه روش بیره وی بین چه مثلا بیجن شورداری وی بین ایکو بیجن اف بابتین کو ایرو لحریما ما پیدا دبی به حتیمان ان وقت بیجش نفشکی با هاتیه نتزانی ام خوش او خود خاپینن وقت کو ایرو اجی گواز بیجن مولا مفاجئ بیجمرا ام جواتا خواه دخاپینن اف برای دلار مقوت از گلکی درش حاکم باشا سرنابه وی سرک برز ولید مادام روش بوی اوایه ته چه پیش بینی دکه ده پیش روش دش بوی دبری روشوی بچه قارکی بگه امریکا دی سواد وگره نافچه روسیا گر رژیمه وگره هایا سیناریو هری پیش بینی کریش بوی پیش هاتیان و روشالات جمع فراته و نافچه کردی و چه به باجار سرکانی گریسپی او روشاوا پیش رو جواب چرانگی بی برای دلال پروگرام بابتا ویا یکمین بجیهات او مثلا سرکانی حتی گریسپی اف دولت ترکی نت اردوغان و امریکا ترامپ تنتدنا و روسيا ورجيم جي لهمبر برامتوا بدماكو پشتی باریا من جوینا نیا تالیا گل انقره چبی بری وینا
پشتی و جوینا چارقولی جی بی جاردی از نشاج میان سیقولی بیان چارقولی ماکرون و مستشار المانی جی هاتن وقتی گو او جواتا خوکرن لسر اساس چارسره که ببینن کسین پنابر را او خلا گری سپی و سرکانیه و پجیته دا مشترکه اوروبا هجر بریاری دابن هنکی ولی دلشستنها بیان دلماییها بی ایرو برنگی کو اردوغان و کسین کو بخور آنین چه افلشکری سوری بن چناوی دبن و گاوین زیده گاوین زیده ده وقت بيجي قواعد الاشتباك بعربي ده هندروي منطقة ده إيريشا كوبر خداين سري كانية ودربيسية أو منطقة انتفجي بيزانن أو منطقة بواري لشكري ده خواستن كو خفض القوة بكن هناكي شيروكا عفرينة بخوي يعني نفس شيروكا عفرينة بي وما تواجد زاني ودست بكابيل سر وود من دستي تركادا أما براستي رنگ اكو ايرو شد بقلب تشبه البرشاوي مرونا ام تبزانن او هريماما وحتى وكب عربي بجار البطة او ايرو بينجها كي هر استراتيجي امريكا را امريكا تجاري وكا قوادي ترقوها من مقوداري احمد صوفي جدكر او خطا سياسية قبرد وقت رجيمة سوري دا او خطا سياسية وهرب مينه المنطقة ديريكا حتى كون بجن دريه سمالكا وبيدا وري مثلا هجر بيري بترولي بن وهجر ضما سركيجي ناوب بلانن بيشاروجي جو امريكا داني برشاوي خو نازا جوه بدن ايرو الهمبري تشتم دي ايجو دبن دهريم يدا يعني مثلا ما امتف بزانن امريكا ودولتين هف بيمون بيرا قابا دوام ياوان بشتي جرا سوري ايران بي ايرو بنجها سركي جتشب بشروجا همبري ايران بي سكناندن و منطقه بي وامريكا وبلان خوجويدي بس بي بكي امريكا قبل تيجي بغداريه ملتبون السيده بابا رئيس وليد دماغ وشورش دس بيكر بحثا ما فين كردي هاتكرن حتى بريكو إيريشا تركيا زين الزيك بكم دوزا كردي وما في كردا دورنا تشسباندن وبدست ورن دمان هذا بشي كوريش دس بيكريا قوتنا دوزا كردي ما في نواين سركا هاتيش بيركن بتني قوتنا إيريش وري راوستاندن بتني كردنا در بدر كرن وج سرزيدن خو نچن دفردام كارن بجن اف بلانا كو وكا كرد وريش بيركرن حتى شرادك كتب وارد جهبجه كرنه دو اگر هيك و ابيلانا هاتي دارشتن ده پیش روجا كيدا پیش روجا كنيزيك ده صدي صد كبي وارد جهبجه كرنه دو او تشتانا به كرد ده روجابانه مينه تزاني براي دلال افتشتهنه براسي بستيما خدايا بسبيك زي بيجي مو كرخنكي ذاتي يعني دستي قالك يك ياد دوا راستا يعني اميرو بينن حتى حمي رنجن ركبر ايه وقالك خدان خيا كرن نزيكي كردا وين حتى وقت بيجي اورتيدا جدمان وايجو حتى وكي ايرو كردا بينن يعني ايرو جدلك الناب منه هن بروفيسور بعرب جي خلك ما سوريا زنافينا بيجن حتى ايروج مثلا امدديتن وكا كرد ابن عمرو ابن طفيل يعني حتى ايروجي قوتناني هاتي قوتن ليه از برنجي وقت بيجي اشكرد بيجم يعني مستحيل اكو جرا كردي ان قضيه كردي نفقت السوريا تني الكردستان السوري حتى هندروي تركيا دا هندروي كردستان ايران دجي وايرو وايرو بيدا نو فيدا ميدا وقابن خبا بيجن امش بيرانا كن رنشتنا ايرو يا الكردستان عراق شبيل هوليري وقابن حتى تركيا بخوجي تابجي ونزيقبونا حتى رجيما ايران بخوجي يجي الكرد خوي ويدير نسبتي ما سوريا ايرو قالك دنگ هنا از زاني انه قالك رخن هاتن سر ناما دكتور ناما كوبنافي انكسي هاتي مخابن وهاتي قدماندن لي مخابن بانكسي او ناما خوندي نكارين يعني نكارين غوراوس شيروف بكن ونكارين انخو نخستنا غو بك هنا
جوهر خالی گوته ده هاتین گوتن از نه برخودانه که بردم نامه و بخبر خودانه برخوده دکه وقتی که ایرو ته بابتا نتوی گریدان بسوری و ده خویا کرن و یا قومی کردیجی به آلی که دیده ده خویا کرن و حتی جراین کو کم جهاتین کرن وکا مثلا مکتومیه و مثلا کسی کو جنسیش واتی استاندن و گریب بدن مثلا عداله و مسائله ده و مافی وایو تعويضي واتشتي وافقرين يعني سوي جهدار نادي جدلك وإيروجي مثلا وارد باشا برز وليد لنسرك تشوي بحث كوميتا دستوري كره قلتنا دكتور عبد الحكيم بشار وقتار قلت پیشکش کری بنرين تا كوميتا دستوري ياكو جبين خو دست بكرن بريا چاند روجان و إيروجي جبين كي هبو كوميتا بچوك مصغره لجنه مصغره جيب لجنه دستور نابان هاتن دەست نیشانکردن و یەک کەسێکی کورد و بڕێز کامیران حاجووە تێدا بەشدارە و یەکارە بن ji بۆی پێش ڕۆژێ مافێ کووردا دێ سووریا کەن و دەبستپێنیانجی ئەف وڵاتێن و دەستێوەردایان سووریا دکن و زلهێزن وێ دەستورا سووری ژیلگۆری بەرژەوەندی خوا بنویسن کورد وێ بمێنێ تالی بێبەش بتەنێ هەندێک مافێنم بێژن ڕەوشنبیری بەرکەبن تزاني ماستا براستي مثلا نبفي رنجي كو إيرو دجفاتا مدى إيغراندن إيرو دستور يعني يكس وكسي نونري آشوريا وسريانيا خوجي بدي باش نونري كردا خوجي بدي باش معناتها وي جفاتا سوريتا وكيم بي او دستورا كو بي بجا أريبين سر بيداني و بيخويا كرن در رأيا قشتيرا نرينا قشتيرا ويا يو انيرا فان او تبيرا انو ايرو كسن هند هندروي سوريا دا ما في واحد يقر مشاهدين جبر ولد باوريا مدى نبرنج جمارتنا ميكانيكيا يعني ايرو راسا ودانية تري صدي حفتي وبينش ليه د بيش روجه دا بتخمينا من ومتفجي ببيننا ده مسألة اجرائي ده ما في كيماسيا مثلا مكونات كيماسي وقت هاجر كرد بن هاجر مسيحي بن هاجر اقليات دي تربنشي وهناك نب ميكانيكيا عددي ولبي ميزاندن از دوي باوردما طبعا دوي باوردما ممكنه ما في شهر روسي انكسي نخستيا ممكنه او ما في اني هالبجارتن ليد باريا مدى بشتجيريا دولتين جيهاني ويا يو اني وقالك رشبلك وهاتين بيش خستنجي دباريا مدى او تشتنتين انا او بدا زوريجي ما بي هاجر ريجيم بي انا حتى شقة تركيا في شارع خوشي بك وهبن يعني وقت سردبي ما مطا كاميرانجي ودكتور جي حكيم جي يقوم بهيستين ودبن مشجلك دوستين عربجي ايجو انداميا ويرو ينشندا دكرن هنا دوستي كردا وهنا يقوي بشتجيريا كردا جي بكن و چارسرا بشروجا سوريا فرد كو ايرو نيرينال سر ما في قلي كرد يعني هجر سري صبي هشتيجي ني دباريا مدا ويناك كمه حفتيا انشيستي جتشتي ايرو جفاتا ما بيرازي بسر بي قالك سباس جبوي شربكاري سياسي بريز وليد حاج عبد القادر كل كلمه بي قالك سباس نونرا سروك وزير بريطانيا على العراق يدوجيك وهابونا جماريك قالك يا فنابران ده هرما كردستان نشانه امرو دوستي ده خويا كرن بارونا ايما نيكلتن نونرا تايبدا سروك وزير بريطانيا بو كارباري بازرگاني لعراق ده کنفرانس که روزنامه‌بانی داراگهاند کو پیشوازی کردن و پیشکش کردن علیکاریان با پنابرین روجاوای کردستان جه علی هرما کردستان و خالکا جه بالکشاندن یا نشانه مرو دوستی خلق کردستان ده خویا کردن جه دما کو روشا عراق و سوریه جتیک چیا به صدان هزار دربدر و پنابر هرما کردستان او بحواندنه کو ده دما که ده هجمره دربدر و پنابران گهشت بهتر جه 2 ملیون کس
بله تماشوان جازن ها برای خبد ما نوچه گهانه آرکیج بیجن کمپا در بردرش انگو لدهوکی لگلمنا معاذ دنباش داوین زانیاری درباره پنابرن روجاوای کردستان کو د انجام عریشا ترکیه ده برای خودان هرم کردستان چهانه اجماع اوان یا داوی گهشتیا چند کسی لکی داره هاتنه بجیکرن پشتی کو کمپا بردرش هاتیا تجکرنو برای آدانه کمپا گویلان پروسه حتی کنگی بردام ببو گویلانو چه پروژه جواره هاتیه دارشتن حتی کو کاروان جیب جیب کنی روزانه. بله دنباش رجسلاف بله کلزنار داوی جمارا 205 کس ایرو گها دهو که دهویجی 300 کس گها بردارش دور 13,000 کسی هاتیه بجه کرن واد بن کامپا گویلان کامپا گرماوا لقضاء دهو که نیزی شیخان حاضر که نجواره کو دماهی کو ببینن ویدر بس هیکس نه ویدر او کمپا کود بجه هاتی آماده کرن چند کسان خود گرنگو کاری چند مرباطان خواب بگیری یا کو لنزیک شیخان بله تقریبا اوجی تقریبا اقول لك مرباط کاری خواب بگیری یعنی زیده 1000 کسی کاری الویده بجه ببی باشا پنابرن روجاوای کن هل کمپا باردرش یا گویلاند مینن او ده شراو شده در باز دبن هدیکاری چا بسرادتنا پیشکش کرن جالیه تندرستی و نخوشی او تینا درمان کرن یا نه بله تليفوني كي لقال مدير كامبي متين عبد الله ده جار كده داخل كرن قلت او بنابر حميتشتين توزيع كرن خوارن مواد جفستاني هاتنا توزيع كرن تقريبا صد منظمه ناف دولتي الويدي كار دكن مركزك الصحي جهه الويدري او دمينين حتى چار پشتي هنگهكي حالتك نخوشيه رو بده واد بن نخوشخانه بردارش باشا معاذ کێشەیەکە هەنێک دەربدەر دخوازن و دەرکەبن کە سوکارێن وان تێن و کەفالەتە وا بکەن داکوا بنە جەم خۆ چەند ڕۆژێکە هەتاکو وەکە کو تێگوتن فۆرماوا دەرکەبێ چه ئجرات وردەهەنە ڕێ بەهنەکە تێنەدان و دەرکەونەش دەربە و بتایبەتی و کە سوکارێنان گوزارەکەوان هینا بچووکن و نەخۆشن ئەو ئجراتێ دەرکەتنێ بچ ڕەنگی نەگە زانیاری جەمتە هەبن بله او كسكي مروفي والفي قالك مروفي والفي دنا زارك والفي دنا دبن كفالات جواره حتى جراتي وات تمام دكن واردبن جمخا يعني كاربن واردبن جمخا سواد بقرين بريكو فورمور دركاتن كارن دركمش كامبيان الغوريزان ياريتا لا حتى اجراءات تمام نبن نكارن دركبن غورزان ياري الجمع باشا قالك سباس بوي نوشغهانه اركي معاذ كول قال من بوي بله تماشاوان هجابیا و اجم گهتنا گهشنا داویا بولتنه بریب داوی هات نجی دوباره سرنوچه لگوندکی بشار درک شرو پاکچون برای پاکو صنادید درست بود انجام ده سیج صنادید هاتنا کشتن روسیا دوریه که لشکری لبشار کوبانه انجام ده اوجه ده چرچوبه حرکتنا سوچی ده بریار امریکا سی بنگهن لشکری لبشار قامشلو دو جهندن لروجالات چم فرات ابا بکی روزنامه که امریکی اشکرد که کل برانبری بخشان هزن امریکی جا روجاوای کردستان هزه که دن امریکی ویلشونوان بجیبه به